Hadian pangilanya katu ni bentah po kasor sholong. Ni iba ka curfew kala tray kampura na marba kibabun kilinti singkin bagi sinong kithaw gila kenja hijar. Bat musim ladon ru wat tang kali laj no aka bentah jo sinong mulai bat penlong ka jing apsnong. Bat ngila bonong ba lesi ka curfew ka tray kampura ba kaseso habro kawai kanong ba sholong. Hadian bala penjeri dak sarkar henin kesni ban laj na ginunu ki jingja kibas ngosi ni kijingya kelumar ni kibakta ya kesuk kesan. Boleh.